Узнашавыз, пожалуйста, Яна. Чего быстрее? Ты давай начнем. Bismillahirrahmanirrahim. Республика jamoatchiligi zo'r yo'g'altuv kechirdi. 16 oktyabr kuni 86 yaşında Tatar san'atining ko'rinishli vakili, xalqimizning yaratgan aktyori, Rossiyaning ham Tataristonning xalq artisti Rinat Arifjon o'g'li Tajiddinov vafot bo'ldi. Hurmatli Raysa xonim, balalari, onuqlari, yetakchilar, sahnadoshlari, xizmatdoshlari, do'stlarimiz, Rinat ağa tumushi bilan Shubrali rayonidan ol 1938 yılda Kishi Shinli avlunda tuğa, 1961 yılda ataqlı Shepkin ismindagi Moskva teatr училищесini tamamlaydi. Shundan so'ng Kamal teatri truppasini ishga oladi ham butun ijodiy umrin shu teatr sahnasini bag'ishlaydi. O'z umrida 100 dan ortiq personajga jon berdi. Ularning har birisi xalqimiz ko'nglida. Il ham respublika yetakchiligi Rinat Tajiddinovning ijodini yuqori bayali, ul Abdulla To'qay ismidagi premiyaga
СССР дәүләт премиясына, театр дөньясында ойрата дәрәҗәле саналган Алтын битлек премиясына лайыклы булды. Шулай ук Россиянең Дружба, Татарстан Республикасы алда казанышлары өчен ордены, дуслык орденнары белән бүләкләнде. Ринат ага иң яраткан һәм иң популяр артистларыбызның берсе, бәһәссез авторитет, халкыбызның алтын баганасы иде. Аны һичшиксез татар театрысының легендасы дип атарга да мөмкин. Бүген кайгылы көнебез. Без талантлы, бөек шәһәребезне мәңгелеккә озатабыз. Мөхтәрәм артистыбызның белән бәхилләшү мәрәсимен ачык дип игълан итәм. Сүз Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургали улы Миннехановка бирелә. Хәзер дуслар, Татарстан Республикасына татар халкы өчен бүген бик зур югалту. Рәйсә ханым, туганнар, без сезнең зур кайгыгыз белән уртаклашабыз һәм Ринат Арыжан улын бүген ахыргы юлга озатабыз. Әлбәттә, ул зур татар халкы өчен зур шәхес, аның бөтен хезмәте шул безнең телебез, республикабыз күтәрү, саклау, бөтен хезмәте шушы Камал театрында узды һәм аның зур уңышлары булды. Әлбәттә, без Ринат аганы гел истә тотарбыз. Аның белән бәйле аның исемен мәңгелеккә орнын табырбыз һәм истә тотарга булырбыз. Хәерле сәгатьтә булсын. Рәхмәт безгә. Зур рәхмәт сезгә, Рөстәм Нургалиевич. Сүз Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе, Россиянең хезмәт герое Минтимер Шәриф улы Шәймиевка бирелә. Hürmetli işlemez eşlederiz. Hürmetli muğanlarımız, Tataristanlılarımız, kardeşlerimiz, tutmuş şuvay kılılan yaşayımız, Тырышабыз тұрмышына уақыт өзіне кінала шәхестерінде бүрсігін әйткенде бүтін күшлерін қойып бик матур хезмәт итәләр. Гомер буе шулай бара, шулай барсында ул дөрестә ул, чөнки безнең халкыбызның иң яхшы гамәлләренең берсе дип әйтелә. Кызганычка каршы, ул тормыш үзенең канала безнең баштан төрлесе уза. Инде без сезнең белән гомер буена яшибез. Алар килгәнчә көннәр безнең белән эшли, көннәр белән эшлибез. Инде бер-беребезне хөрмәт итеп яшәргә тырышабыз. Иң мөһиме, инде бу тормыштан килә торган вакытлар җиткәчтә барыбызның да исемнәрен, тормыш истәлекләрен безгә калдырырга тырышырга кирәк. Әгәр дә моңарчы кой ниндидер нечкә ерләре эшләнми кала, безгә аларны да төзәтергә кирәк.
Çünkü biz senetli halk, özümüzü yaratırız, halkımızı yaratırız. Varlık, Respublika'da yaşayan halkımızın şuna göre tiyişli rövüşte hürmet gösterge gerek. Endi o tege her vakit gile, hürmedet boyunca o gidegen nigahlanmasın. Hürmedet ifadelerini tiyişli şebahasını verip, maturiyeti uzatıp, isterliğini saklap, şolay yaşarga biz bana öğrengen, biz şunday bulup kalırga tiyiş. Çünkü bizning nesilden nesilge keladigan motor adetimiz. Varsa içindeki kılan kalemlerimiz, işin kalemlerimiz için rahmet eytemiz birbirimizge dürüstlüğü, bizge maturiyeti beherlerge gerek, hem beyhasını bilirge gerek. Çünkü ziyaretler sanıda arta, Respublika'da yazmışlar, arttırdışı, bizge büyük maturiyettirip, turmuş yavaş, tırı şaklar batırmada. Bu kişilerimizin, bizim tuğanlarımızla, bizim halkımızla soku yılga uzatmada, gerçekten tiyişli, rövüşte hürmet gösterge, bizge de gerek. Nerçinin aytkanda adatimizge getirgen, onun tağından nağıtırga gerek bir sanayım. Çünkü biz sizin bilen adil amellerini kılıp, gelecek oğlumuzga bizim bilen işlegen, bizni terbiyelegen buğunlardan örnek alıp, devam ederek gerek, şunday yaşavrağış. Biz onu buldurarız, kolumuzdan da gele, başkaça işlide olmayız, başkaça kilet bile. Şuna göre olur uyu, gelen örf adetlerine saklar. Hürmet bilen bizim indi tüdülün cemaat getirgen şahıslar bizine hürmet bilen uzatıp, meşruiyette yaşıyorlar, biz yaşayız. Hem tağında maturlar bitirip yaşarak gerekirse. Yuvaltık her vakit alır. Her vakit alır. Bu tuğdan başlayıp jiyirtilir. Şuna göre bizden örf adetimizge kirgen, milli zallarga, özümüz istediğen, milli zallarga gelip meşruiy işraşıp hürmet koyabız eken, ana dürüstüğünü etkende ömür boyu devam ettirmek gerek, istek tutmak gerek. Bizden kolumuzdan kile aldığı adetler var mı? Turmuşumuzga birge yaşavrağışı, şuna göre bana torunda bizge antırma yaramayı. Ben bunu ne için aytam? Hazırda ziyilşalar, kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz, şuşlay matur ettirip, dünyanın kadrini bilip bizge işlerge yaşarga. Turmuş kurbaş başladı. Başladı. Şimdi dürüstüğünü etkende ben böyle özümde uylidir, başka soğuş olmaz indi. Biz de soğuşlarını baytak gördük indi. Yani özümden yaşlar yaşardım. Şimdi ümitlerin dürüstüğünü etkende uylarım iske alalım. Durmuş idi o. Nişitkine varmasın, bizge özümlük de gerek, sabırlık da gerek. Şu vakitte halkımızı birbirimizle hürmet edip matur etip yaşamak gerek. Niyine bulmasın, matur etip yaşamak gerek. Şahırışsızlık, şolay görmek giyiş, rahmet bilen bugünkü gündeler şu matur etip giyiş. Şimdi hürmet göstermemiz bizimizin artist olsun bu başka işte şirketlerle şahıslarımız olsun bu bizim matur adetimiz. Ona bizge devam etmek gerek. Ona biz devam etmesek, tağın kim devam eder? Biz bunlar işi barımızda cevaplı rahmet gelimizge, şiraflığımızga bunları birbirimizden gözümüzge tutturup ona şuşa
fikirlerini okuyusuna kile, tırmışta saklap takalası kile. Barımızga da isenlik, sağlık, ümidlik, tanışmak dileğim. Bek zo'r rahmat, Mijin Yosharovich. Hurmatli jamoat, Rinat Arifjon o'g'lining faxrlashuvi marosimida e'lon etasib tilaydi bizning Davlat Soveti raisi Farid Xayrullo Muhammedshin, raisimizning administratsiya yetakchisi Asqat Ahmadullo Safarov, Qozon shahri meri Ilsur Raiso'g'li Medshin, bizning madaniyat ministri Iroda Xabizyanqizi Ayupova, hukumat a'zolari, bizning Davlat Dumasi deputatlari, Davlat Soveti deputatlari, administratsiya yetakchilari bunda aktiv. Şol vaqtda endi bizning bunda shunday ko'p Rinat abining sahnadoshlari. Shunga ko'ra mikrofon yonida Rossiyaning ham Tataristonning xalq artisti Rinat og'a bilan 60 yildan ortiq birga sahnadoshi Ravil Shahidullo Sharifiyevni chaqiraman. Hürmetli milletveşler, bugün Tatar halkı ağır kaygı kişiler. Bana bizge Rinat bilen birge 5 yıl Moskov'da okup 63 yıl tiyatr sahnesine ömrümüzünü birgen kişilerge muhti gerek de ağır. Rinat bizning bugun kişilerinden en baxtli artistiydi o. En talantlı artist. Ona Moskov'da okuganda bizning kurs yetakchisining de en yaratgan studentiydi o. Tiyatroga biz ishlay boshlagach 61-yilda ol şovlatib sahnani kelib kirdi sahnaga, ham shulay davom etdi. Ol sahnada eng ko'p rollarni o'ynadi. Onun rolleri muhabbat giroylarining barısında oynadı, sotsial giroylarında oynadı. Ol giroylarını gana tugul, hatta aytırga kerak ol turli janrda oynay ala turgan artist edi. Hatta qabahat kişilerinde oynadı ol aylat. Hadi student yıllarında ol Mayakovski'nin Muncha degan piyesasında, spektaklinde oynadı. Tüp rolünü Danoshikov'na. Ana ol yaşta student yılında Danoshikov'na Rinat şekilde oynav, ol zor derece, zor talantını ko'rsataydi. Baxtli buldu. Ana tomoshachi da yarattı, yetakchilarimiz de yarattılar. Çünkü o o'zi turmushda adabli tuttu. Bir nendetigi o'zine nashar so'z kelardek ishlamadi. Bana baxtli deb hali uydan chiqib ketira olmamni televideniyada ko'rsatdilar. Ol onda da aytdim, men baxtli degan. Ol chindan da baxtli edi. Giroylarni o'ynadi. Janrda, turli janrda narsa o'ynasa da shap edi. Hozir uzoq so'ylab turgan ma'no yo'q. Chunki ol zo'r darajali bilan siz ko'rib turasiz, kimlar kelgan bugun marosimga, shundan anlaysiz Rinatga nendek munosabat bo'lgani. Biz ona hozir o'rni jannatda bo'lsin, jonlari tanish bo'lsin deb tilaymiz. O'rni uzoqda bo'lsin Rinat. Bek
Бигзор рахмет. Раиләве халктан да Ринат ага үзенең соңгы интервьюсында ул бик бәхетле тормыш үттем дип әйтте. Сүз Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының баш режиссеры, Россияны һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фарид Рәфкат улы Бикчәнтәевкә бирелә. Ravla Bey, dürüst etti, Rinaat abi, bәхетле актер иде. Мин дә үз чиратымда әйтә алам, Галиаскар Камал театрда эшләүчеләр, артистлар, алар да шулай ук бик бәхетле. Чөнки алар Ринат Таҗетдинов белән бергә эшләделәр. Үземнән дә әйтә алам, мин актер буларак та, режиссер буларак та өзімнің бәхетле саным, чөнки миңа эшләргә туры килде, аның белән уйнарга да туры килде. Сәхнәне дә, тамашачыны да алдап булмый. Алдап булмый. Ринат абыйны яратмыйча мөмкин түгел иде. Чөнки аның кешелеклелеге сәхнәгә дә калкып чыгадыр. Аның белән соңгы мәртәбә без телефоннан сөйләшкәндә ул шалтыратты: Фәрит, сәлам, ни хәлләр? Әйтәм, Ринат абый, нәрсә, нинди, нәрсә, берәр нәрсә булдымы? Юк, Фәрит, менә мин бары тик рәхмәт әйтергә дип шалтыратам. Әйтәм, кемгә рәхмәт? Сиңа рәхмәт, театрга рәхмәт. Әйтәм, шул гынамы? Шул гына. Шуңа күрә аның сыйфатларының менә берсе, ул театрга рәхмәтле булып яшәде. Ул чыннан да бер нәрсә таләп итмәде, бер нәрсә сорамады. Алган бүләкләрен дә, менә алтын битлеген дә ул икенче көнне театрга илтеп куйды. Һәм гомер буе театрга рәхмәтле булып яшәде. Урынны мактап булсын, Ринат абый, һәм менә бүген бөтен театр исеменнән, синең коллегалардан, тамашачылардан сиңа Алла рәхмәтебезне әйтәбез. Хуш. Рәхмәт Бигзор. Фәрит әфәнде, сүз Чүпрәле муниципаль районы башлыгы Марат Ринат улы Гафаровка бирелә. Хөрмәтле Рәйсә ханым, Ринатовна, Айсылу Ринатовна, хөрмәтле Ринат абыйның туганнары, дуслары, хезмәттәшләре. Без бүген чыннан да зордан-зор кайгы кичерәбез. Зордан-зор югалту кичерәбез. Бөек шәхесебезне, бүген якташыбызны соңгы юлга озатабыз. Ул бүген вакыйгалыкка күчте. Без аның 80 еллыгына да, 85 еллыгына да юбилейларында менә бу сәхнәдә булырга безгә шундый безнең урын. Без беренче автобус делегация килә иде. Һәрвакыт шулай. Үткән елның да без Ринат абый авылга кайтты, Кечешин авылына урлана иде. Мин бишәрдә иде. Һәрвакыт. Шуңа күрә менә ул һәрвакытта аңар нинди премиялар, 27 яшында Тукай премиясына лаек булган кеше. Шуны уйлап карабыз. Мәңгелек дан, мәңгелек хөрмәт. Хөрмәтле җәмәгать, бүген инде театр сәнгатенә, мәдәнияткә битараф булмаган һәрбер кешедән, җитәкчеләрдән телеграммалар килә. Без барыбыз да бергә кайгырабыз. Шул вакытта әйтәсе килә, Ринат ага 20 еллап ул безнең Татарстанда театр сәхнәдәшләренең союзының җитәкчесе иде. И поступила телеграмма: разрешите зачитать. Председателю Союза театральных деятелей Республики Татарстан Бикчәнтәеву. Для многих поколений театральных деятелей Республики Татарстан Ринат Ревзянович был примером преданного служения искусству. Трудно вспомнить роль в репертуаре татарского театра, которую бы он не сыграл. Зрители и коллеги всегда с нетерпением ждали каждого его появления на сцене.
За свое мастерство он был удостоен высоких государственных наград. Большая часть жизни Рената Аревзяновича была связана с Союзом театральных деятелей России. Более 2 десятилетий он был председателем регионального отделения Союза театральных деятелей Республики Татарстан. Уход из жизни Рената Аревзяновича Тазетдинова – тяжелая, невосполнимая утрата и большое горе. Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам и всему театральному сообществу. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах. Союз театральных деятелей Российской Федерации, 17 октября 2024 года. Шул вакытта җәмәгать илнең төрле төбәгендә яшәп иҗат итү ватандашлар, театр әһелләре бүген шулай безнең арада. Микрофон янына Россиянең һәм Башкортстанның халык артисты якыннарына, гаиләләренә, балаларына сабырлык теләйбез, улардан кайгы һәм уртаклашабыз. Ислам да бүген китәргә бик яратты, һәм бу мөхәббәт ике яклы иде. Башкорт тамашасы уны ярата, ул да безнең Башкортстанның тамашасы, безнең очень трудно сейчас говорить за то, что переживаю я и моя замечательная семья, трудно передать словами. Йөрәге яна. Одно хочу сказать, что папа был действительно удивительным человеком, очень светлым, мощным и энергетически заряженным. Артисты понимают, что это такое. Он дарил свет людям. Он был человек созидания. Я в этом абсолютно убеждена. И я очень благодарна публике, которая всегда отзывалась на вот эту энергию и дарила ему свою. И он, мне кажется, всегда купался в этой вашей любви. И вы взаимно питали друг друга. Символично то, что сегодня он уходит с этой сцены. Со сцены, на которой он очень долго работал, которую он очень любил, по которой очень скучал, потому что в последнее время он не мог выходить на эту сцену, но он ощущал всегда частью этого театра. Он любил всех вас, актеров. Он каким-то непостижимым образом, будучи абсолютно подлинным человеком и на сцене, и в жизни, находился в гармонии со всем миром, и с нашей элитой, и с людьми, которые окружали его. Спасибо всем большое. Бетеду безга зурахмет. И я надеюсь, что тот свет, который он оставил в своих внуках, оставил в искусстве, очень долго будет нас согревать. Рахмет сизге. Hürmetli Rati Kabir Hazret Samimiyet çağırlar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا
الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أي ربم Üzüngün rizalığını, rahmetini, görkem şefaatini, görkem mağfiretini ümit etip, mübarek urunlarga jıyılıp, izge Kur'an ayetlerini dinlap, kullarımızını dıgağa köterdik. Kötergen kullarımızını boş kılmasan idi. Okılmış bulgan Kur'an Kerim ayetlerinden, hasil bulgan ecr ve sevaplarını, yaktı dünyalarını taşlap, ahiret dünyasına yol algan, Rinat Efendi'nin Rabbim ruhunu şad eyle, ağır toprağın jingil kılıp, dar kaberin kiyim kılıp, karangı gürlerin cennet nurları bilen nurlandırıp, gaziz turmuş ipteşi Reyse hanımdan, gaziz balalarından, ınıklarından razı bulup, gaziz tamaşaçısından, hizmetteşlerinden razı bulup, behil bulup, tanış yatarga da üzün yerdemçilik kılsan idi. Erifcan oğlu, Rinat kardeşimizin canın rahmet ferişteleri karşı alıp, el sıravlarına jingilgine cevap verip, mengilik cennetlerin, firdevs cennetlerin bilen kuvandırsan, şatlandırsan idi. Kabir gazaplarından ey Rabbim üzün imin kılıp, gaziz tuğanlarına, yakınlarına, tırmış ipteşine görkem sabırlıklar, düzümlükler nasip eyle. Kilesi günlerde de izgi dıgadan, taşlam içe yeşerge üzün yerdemçil kıl. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve qina gazaben nar. Birahmetike ya erham rahimin. Amin. Allah.